Right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting, 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 waiting, waiting. But will you wait for me? Right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, I've been waiting all my life, and it was right before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting, 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 you know I've been Drago mi je što je uspio da kaki, ali ovo je shit show. Sada moram celog da ga presvlačim. Pošto još nismo bili na kontroli kukova i dalje praktikujem široko povijanje, s tim što ne koristim švedsku pelenu i onu tetra pelenu, već su mi na porođaju rekli da mogu da koristim jednu običnu pelenu, odnosno pampers ili koju god, i tu istu pelenu, odnosno drugu pelenu, samo da je stavim naopako. Tako da smo mi to široko povijanje praktikovali do sada. Sada već je napunio 3 meseca i nismo uspeli da odemo na kontrolu kukova zbog nekih tehničkih problema i dokumentacije, pošto sam htjela da ga vodim za Skoplje gdje sam se i porodila, ali s obzirom da to nismo uspjeli zbog papirologije, a i sada je put zatvoren, onda ćemo otići ovdje na kontrolu kukova i verovatno skinuti ovu duplu pelenu. Dobro jutro i ovako zvanično. Nakon što smo ustali, malo se igrali, nadojela sam ga, sada je miran nekih 10-15 minuta, već mu se spava, tako da ja dobijem par minuta da se malo dovedem u red
da se ja presvučem, sredim nešto po kući u zavisnosti od njegovog raspoloženja. Nekad je to više, nekad manje, ali u suštini sad mu se već spava, tako da se sada već spremamo, sada ću ga već uspavati. To neće potrajati ne znam koliko, ali dovoljno da ja odradim još po nešto, da doručkujem i tako da to je to. Ne šmikam se ništa posebno, samo stavim malo rumenila, čisto da izgledam normalno i malo korektora i to je to. Spava. Jutro smo ustali negde oko 6:50. Obično se budi 3 puta noću, nekada i 4, sve zavisi. Samo ga podojim i on nastavi da spava. Ujutru ume da ustane i ova muzika je glasna. Ujutru ume da ustane i u 5 i u 6, nekada retko posle 7, u suštini ne naspavam se nešto preterano tokom noći. Evo sada spava već nekih možda 20 minuta, ne očekujem da će to potrajati još ne znam koliko. Ja to vreme iskoristim da doručkujem. Spremila sam neke brzinske američke palačinke sa džemom od šljiva, tako da pojedem doručak i dok on spava uspem da odradim po nešto, možda pogledam neki mail, odradim nešto po kući, ali ništa što bi njega, nešto preglasno što bi njega probudilo. TV je uključen, uglavnom muzika je pojačana, tako da se on ne budi na neke zvukove, ali ne spava u suštini mnogo. Kao što ste vidjeli, stavila sam ga u kolica jer je jedino tu hoće da spava i onda ako krene da se kenka, ja ga malo ljuljnem i onda nastavi da spava. Tako da sada ću da doručkujem pre nego što se probudi, a onda nastavljamo sa danom. Dakle, spavao je nekih nepunih sat vremena, taman da ja doručkujem i evo sada je budan. Ispala mi je kamera. Sada je budan, mi se malo sada igramo ili on tako sedi kod mene, ja odgledam neki film, neku seriju, nešto tako, s obzirom da ne mogu da radim ništa drugo kada on želi da sedi kod mene i kenka kada je sam. U nekom trenutku ga spustim u krevetac, na krevet, igramo se malo, damo neku igračku, ali u suštini to je to. On će vrlo brzo biti gladan, onda ću ga podojiti i posle toga će opet odspavati nekih sat vremena. Obično izađemo napolje, idemo malo u šetnju, međutim vidjet ćemo kako će vreme danas biti. Oblačno je i kišovito, juče je padao sneg, ali i kiša, tako da ne znam koliko je baš za šetnju, ali vidjet ćemo, možda izađemo jedan krug.
voli da šeta jer tada najslađe spava kada je na polju. Dakle, on spava sada drugi put. Imali smo goste, bila nam je baka i komšinica i onda smo malo proveli vreme sa njima, to jest on se igrao sa svojom bakom i mama je mogla malo da odmori. Sada spava drugi put, 12 sati je, 12:30. Vidjet ćemo koliko će ovo potrajati. Umeđu vremenu ja ću malo pospremiti i pokušati da spremim nešto za ručak. A na TV-u još jedan božićni film. Toliko o spavanju. I prezlačenje po 100. put. Pošto gospodin je odlučio da ne spava, u kolicima je. Evo, pokazat ću vam. Evo ga ovdje u kolicima ispred kuhinje, dok ja pokušam da napravim nešto za ručak. Ako mi on dozvoli, pošto imam neku ribu za ručak, odlučila sam da tome pridodam i ovu kinoa mešavinu. Do sada je nisam koristila, pa ćemo vidjeti šta će ispasti od toga. Vidimo se kada završim. Voila, ručak je gotov, izgleda sjajno. Ovo je dimljeni šaran i oslić i kinoa mešavina, tako da vidjet ćemo šta će ispasti od toga. Ali gospodin je gladan, evo, moramo nahraniti prvo njega. Nisam vam sinoć završila video zato što je bilo kupanje i zatim preslačenje, dojenje, uspavljivanje i znate već kako to ide, bar neki od vas. Tako da, evo danas smo izašli u šetnju, ono što smo juče propustili jer je padala kiša i sada gospodin spava, obožava da spava dok smo napolju. Tako da to bi bilo to što se tiče naše rutine. Nadam se da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste, lajkujte ga i
prijavite se na moj kanal, stiže još zanimljivih videa. Vidimo se uskoro. Ćao!